Osmanlı geç barыңarга. Биздин адаттагы кезектеги жеке КГЗ Ninja. Акола менен Кейдж ынтымактын игроктору, оюнчулары. Шерзат Курманбекке каршы. Ох, красавчик. КГЗ ВНЛ. Так, чисто. Таза жеңиш. Биринчи катка таза жеңиш. Ох. Нинджа. 1-1. Так, КГЗ дейт. Нинджа, давай. Нинджа. Кума. Кейдж ынтымак дейт. Давай. Молодец, кандай гана. Бирине бири. Пар соперниктер окшойт. Эсеп 2-2. Акырында хедшот эсептейбиз. Кимде канча хедшот. Вот. Ошол. Молодец.
экөө бирине пар соперниктер экен, только в голову деп болуп атат башында. Так. Угонду санай турган болсок, Ninja Аколада дейт. 3990 KGZ VNL deyt. Gece ынтымак 833. Kim öldürüyor? Hem Ninja öldürüyor. KGZ VNL deyt. Так, емегезе kim geldi? Gayra. 4-3. Красавчиктер, давайте. Жақсы ойын көргөзүп жатсыңар. Ninja. KGZ. Gece ынтымак.
Ох, молодец, Икун. Только баш болуп атат, Опа, ушул жерде башка тийбей калды окшойт менимчечи. Ладно, жаман эмес. Молодец. Кандайсың? Нормальный оюн болуп атат, а? Угу.
Cemal'imiz Ninja красавчик.